bugnaw, hadlok, baho. Mao ka na mga pulong nga mahulagway sa usa ka patayng lawas. Apan dili sa tanang panahon, mao ang pananaw sa mga tawo. Sama na lang nila Naomi Akamay ug CJ Bermudez tulo ka tuig nga pulos embalsamador. Ug Herminio Abellanosa nga usa ka sepulturero. Diin ang patay mao ang nagabuhi kanina. Bago ilubong ang patay, ginaayusan usa kini sulod sa punerarya. Nahinabi sa DXDC team si CJ ug Naomi. Bata ba ko gusto niyo kung makakita og unsa ng patay ba hangtod nga nasulod ko ani nga trabaho. Kay kung panahon namatay akong angkol, sige jud kog tanaw siya sa sulod sa lungon. Kung unsa gyud ang patay hangtod nga nagdako ko nga naadoy trabaho sa kulinarya nga maayo mo to nga nagsulod ko angkol. Naapoy funeral na akong auntie. Tapos nagdagko ko sa punerarya pero wala akong katrabaho. Standby lang. Ando nag-practice ko balsama, drive, abot kusina. Sa sinugdanan, lisod alang kang CJ. Apan sa siginyag atubanga sa mga patayng lawas, kaniadtong bata pa siya, nakasanayan na niya kini. So nag-helper ko. Helper lang ba? Tapos akong helper, biyaan niya. Ako na yung tiwas. Gituluan ko nagsakto. Pwede na kumukuha ang balsama. O ito, nagsugod na kumukuha ang balsama. Kuhaan lang man po bidere ang among sweldo, sakto naman po. Minimum. Okay, amang po doon mga pas mo akong pamilya ani nga trabaho. Apan sama sab sa mga horror stories nga atong makita sa sinihan ug telebisyon, nakabati na sab si CJ ni ini. May time madlok yung bidere. Bisan ako. Halos kan adlaw magbalsama rin. Nagi time nga madlok ako. Ang gabi, adlaw. Ikaw ra isa diha, may hilpiray dire kung magbalsamar. Kung taglima ka patay da. Siyempre magbalsamar, magingingin juga kasi gubangon. Dili na mag-isip o kuha. Kanang kahadlok. Ang kahadlok permanente na, di man mawala na. May time nga mahadlok pero dili lang isipon gyud mo kay mataranta na madlok na magani dili ka mo trabaho diha. Kalig-on sa dughan, kaisog sa pagkatao ug dedikasyon sa trabaho ang maoy puhunan sa mga embalsamador. Malain akong mga pamilya kay dugay ko napamantay trabaho kung duty yun. Pauli ni pagka Pasko na yun. Say gabi na say wa po'y Pasko kay wa ginamantay dali. Kung kami dire lang sa mua, kami duty dire nya. Patay mi nga na daghang patay. Mag-inom na po mi dire. Simba ko palayo. Kung tay pamilya ninyo ang inyong embalsamar, makaya ninyo sir. Dili pod ko makaingon nga dili ko mo assist kay basig binuangan po og trabaho. Mas may po nang naa ko kay matanaw na ko kung gitarong ba o wala. Human sa pag-embalsamar, dayon haya sa patay, ilubong na kini sa pansyon sa sementeryo na mao ang ginaprepara sa usa ka sepulturero. Nakaila namo si Herminio, 11 ka tuig na nga sepulturero sa Lubugan Turil Cemetery. Ganahan lang ko sa cemetery. Dili ko magdugay ingon ani nga trabaho kung wala na ko na kuan. Mora po ako ang makuan ba nang makakaya bitaw sa ko. Noon hinahinay sa eskwela mga bata. Okay pa lang pa sir. Kita. Ha? Sir dito. Kung sa legal lang gid nimo sa una ang kita nimo, loan madug ni. Loan, pur loan na lang ang wala namo na lunan. Ang nakatabang sa amo kay kami bisan tinud gamay amo sweldo maintain man. Sama sab nila CJ ug Naomi, nakasinati na pud og misteryo si Herminio. Nauna say kung ikaw na lang isarada sa sulod, kadungog kag mga tao nga murag nangadsi, nanyabaw, naninggit. Baguman og wala tanaw nimo dito, wa may tao. Mahawa na lang ka kay basi nga wag mabuang kag paminaw. Ang buhi mo yung dapat kahadlukan karon. Dili na to matantya ang una-una sa tao labi na pagkakaron na naay mga droga, naay mga walay tarong panginabuhi.
Importante gid na siya kay kung wala ang in charge, walay ka na ang ingon anak nga bantay sa gobyerno, dili matunay ang pagdagan sa trabaho sa elementary. Sila CJ, Naomi ug Erminio tulo lamang sa mga katawhan nga nabuhi sa talagsaon nga trabaho. Apan para kanila, maayo na lamang kining panginabuhia kumpara sa mga trabahong ilegal kun kapit sa patalim. Kasama mo sa Lubugan Turil Cemetery alang sa Handuraw 2017. Radyo man Jason Amisola, Tatak, RMN.